August ni khat Times of Mizoram thlir tu te CBI Canan Venga insom pasari akangral July ni som thum pakhat Zandar Kuavel Khan Imphal East District Canan Veng Minuthong Commando Complex Bulami chu akanga insom pasari ai tlemlo akangral vekani kang mai chwa dan hi chiang takasoi thei anom lo nge ni thu chiang aomri lova heti lai hian thangkholal hau kip chuan Twitter at hian Asia ka Manipur Chief Minister N Biren Singan Imphala nunphung pa ngai normalcy aom to ti in asoi fo lain zanin hian Canan Veng zomi villa Imphal mun laili taka omchu akang le talwa hlwa mai herama hian dan le thupek kengko lamchu hlataka omani ti in Asia ka alan dan chuan electrical swal short circuit tia soyan omlain hal ngei ni in alang ne so hwai tu ten Manipuran tlo Tukin Khan North East Students Organization ne so palai te chuan Manipur din mun zirchiang tur le remna aom theina na mala turin Imphal an pana ne so hwai tu te hian nampan hi hwai tu te baka Manipur Governor Anusuya Uike po an hudona relief camp te an tlo bokang All Assam Students Union ASU Chief Advisor Samujal Bhattacharya chu ne so palai jinga hian atelve a ti hian asoya Manipur buaitan tiratang khan neso tim pani tirlu ani to a nam pani hrai tu te muin relief camp te tlo kantum ber chu nam pani kara remna siam ani ati neso president Samuel Zaira po palai jinga hian atelve Manipur buaina le Supreme Court rorel na CBI aiin Assam High Court August ni khat voin khan Supreme Court chuan Central Bureau of Investigation CBI chu khuwa khirna apea mainly thil thleng chungchanga sexual assault survivors te statement record lo turin afil nimin pia lok khan Manipur police ten statement and record zo chawa victim te khan Manipur police te lo troyom lo tur khania Asia lo thin khop mai nimina kan puan ang khan Manipur sarkar malakna rintlak anilova Arun dala tive mai an nia wangin victims te chu Supreme Court an zwal kawa senior advocate Kapil Sibal chuan adin sakani Kapil Sibal hi kan riat deu vek karinga UPS sarkara khan cabinet minister te aloni to a law HRD le communication minister aloni to trin tuna hian Rajya Sabha member animek Delhi University le Harvard University atanga zirchuak ani a India rama advocate larber te zinga mi ani kumsang ni som ni pani thleng khan Indian National Congress a auma Congress tan kota ading fawani kumsang ni som ni pania Congress achwa san nu khan Uttar Pradesh Rajya Sabha seat independent in achwa Samajwadi Party na thlop boka atling chiang hle India rama ukil manto an soi zinga top 5 alang pha ani venga tani thubuai pakhat din sak turin nuairiat ayat keng lo ala thin ni in an soi ukil chungchang kan soi ta dua victim te din saktu ukil that zia tarlan kan du wangania tina ke shrim hi chaktur chiang sa ti ila ani love kan ti mai thaya Supreme Court bench Chief Justice of India DY Chandrachud telna bench nangai to meka CJI hian athlop ruviau boka ro rel nadik an mu ngei kan beisai video viral alang kan farnu te hian thubuai hi CBI chuitir andu tlat lo maya CBI kutada aiin Assam High Court lama transfer andu zo kani Kapil Sibal chuan victim ten anrin zo agency in case chuingei ro se ati BJP sarkar hwaya hi chuan CBI Enforcement Directorate Inquiry Commission National Commission for Women tiang vel hi chu anpu te vai bel ba kan ngai sak tak lo Central Sarkar le State Iowa ding Attorney General R Venkataramani chu Supreme Court chuan akhak na he victim te petition ngai tua tu tur ben sa hian Chief Justice of India DY Chandrachud Justice JB Pardiwala le Justice Manoj Mishra te an thudonani media report alan danin Manipur police ten meiche pani te kha mipui kuta an peti kan hua Manipur police in thubuai hi an chui kan phallo Supreme Court bench chuan ati
may nilia thil kheng may ni som pariata FIR register ni ta chawa police ten enge anti engwanga FIR hi June ni som ni pali khan magisterial court transfer nge anni chupo thakhat le ni thum nuwa ti in azot bok Supreme Court bench chuan state sarkar chu zero FIR omzat le mi engzat nge anman to azota sarkarin tran puina apek chwa zat riat adu thu court chuan atar lang bok zero FIR omzia chu thil khenna mun dik tak ni lo mun danga tanga FIR zia lu tina ani thil khenna mun kha mun dang dai ni ma se zero FIR hi police station zonga register thei ani a mun hi ma omte khan meitei police station huam chunga thil thlengte kanom na mun zela lo FIR mia mai turani Ministry of Home Affairs MHA Secretary Ajay Kumar Bala chuan affidavit athelu ta khan mainly thubuai hi hun tiam chunga chinfel ani theinan Manipur pona son chwa turin court alongen to bok Solicitor General of India Tushar Mehta Central State Sarkar ta na ding ve chuan ti hian CJI telna bench chu akhila Tunaruang Hospital morka laumte hi thildang dang buai puya dan lova India ramalut anni ati hemi chungchang hi engtine motaka ITLF in achan let angai ni Solicitor General Tushar Mehta thusoi hi adik nge diklo finfia na thatak pe in do ta soini chuan demna kan chua athawme Solicitor General chuan thubuai hi August disaria ngai twa turin adila Supreme Court chuan apom saka karle thotan ni tlaidar hnia Manipur DGP po Supreme Court ta inlan tura ko ani Supreme Court chuan Manipur DGP chu anu chuidan muangchang lutuk chungchang soifia turin akawa tin Manipur boina wanga FIR zongjong dan bo chianna aom dante kimchang taka thelu turin asril bok FIR register ngei chi register tur kan lana yani chuan arang lama register athawme heti lai hian video viral wanga man mi pali huirem herodas arun khundongbam yumlembam jiban singh le ningombam tomba singh te chu nimin July ni somthum pakhat khan Thobal Court Special Judge ma anin lana police te chuan custody da chunjom turin andila heng mi pali te hian meichia te kha pongswal an ni lo chuwangin police remand custody kan omle hi angai to lo ti in beila chwa turin andila ti swal nei lo innocent kan ni anti CBI chuan Thobal ko ta case CBI kutada tura dilna athlena Central State Sarkarin CBI te kutada tura notification achwa na copy chu ko ten tira ko chuan pomin CBI kuta apenghala mi pali te po chu CBI custody ada ngalani Union Territory Pathum Siam Rotna Manipur Congress Party in Adem Saikot constituency Bial2 BJP MLA Pauline Lal Haukip chuan Manipur hi Union Territory Pathuma tender adu thu asoya hei hi Manipur Pradesh Congress Committee MPCC chuan adu lo hle a Manipur Chief Minister N Biren Singh le BJP President A Sarda Devi chu andinna soichiang turle BJP MLA Pauline Lal Haukip thu soi hi soifia turin an phut Voin Khan Congress Bhavan Imphal press conference annaya MPCC Vice President Hareswar Goswami chuan media report atanga anhu Pauline Lal Haukipan Manipura remnale muanna tluan tlingawm theinan Union Territory Pathuma then rot na chu Congress Party in Adem hle thule pom thei ani lo thu asoi zel na Juni som panhia Manipur MLA somten separate administration andimana khan Pauline Lal Haukip hi atelve a ma se voin thlengin achunga remna engma lekko alani lo atibok hetiang khopa Manipur abuai laya boina ti sosang thei tura Union Territory Pathuma Manipur tender arot na hi adem omhle a engtikong puwa pom thei ani lo Congress Vice President chuan ati SOO agreement chungchang soin media report talang Manipur State in pum khatna hum himti thai bo chungchang soin Congress Vice President chuan SO groups te norna anasa BJP sarkarin ma ala chhoje langchu ti ina chang Manipur sarkar kal dan diktak hi hriat ahara Homeland Security lamchu Security Advisor Kuldip Singh kuta a oma Department dangte hi Biren Singan ayan kol ni in ko-komi spokesperson khan Karan Thapar interviewa asoya chuti line Hill District lam hi tu kuta omnge ti hriat ahar ang reng viau
ตุนมาเดวคาน Chief Minister N Biren Singh chuan Imphal Valley chu aiin kol tur thu le Hill Areas lam chu Union Home Minister Amit Shah kuta omani thu alo soi to a hnuwa soifiana siamin SO hnuaya helpolte Union Home Minister in aiin kol don atile a hemi chungchang hi Manipur Congress Party chuan hrerarin hetianga Union Home Minister in helpolte aiin kol hi helpol thunun dan turani emni ti in anjot bok BJP MLA Pauline Lalhaukipan 3UT theory asoi hi adik nachen a oma amaro chu naga te chan pwal tur soirik sakhi thiltul tak ani chia lo central sarkar in naga political issue achin fel mange in Manipur zo na thakte political demand hi chin fel masak ni thaise achan chu voile khata Manipur ram 90% deu tho sa thak ani chuan meiteite dodal na sat tur zia hi alanga chuwangin meiteiten nagaram del chin tal hi chu humhim tumang o ti in thisena in lai chin na soiri ta hluai anni ti thaingil lovin meiteite an thlop ta sa naga ta hi cho chum kep lo kantan athajok thei ramri boy na ero naga tenen kanin rem siam atha a chuti lain an chungchang hi India sarkar beng hriata soiri hlek lowila antal talin ron tal vero se Martyrs Ruang vuiliam anidon ta Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chuan August ni thum khian Manipur boina wangan nun na chante holai khopi torbung Chorchanpur district a vuiliam atum to a in buat saina akalmek District Hospital Chorchanpur moka ruang som thumvel o meka adang te chu Imphal lama om ani Manipur sarkarin Imphal lama ruang om te hi aron thon chwa thei chuan ITLF chuan aruala vuiliam vek adu ni in thulak na chuan asoi sarkar record ang chuan buaina wanga thi miza som nga an ting to a July ni som ni pakwa thlenga ITLF chinchia danin tribal lam hi miza som ni pakhat kan chan to a Imphal lama ruang om hi engza chiang ye hriat ani lova ruang hu lo po a om nual don ni in alang engpo ni se kan Martyrs Ruang vuilova da reng ringot po hi harsat na tamtak aom dona thichung te harsat na to mek te chu soilowa daila ruang da thatna ringot po a hau tak don hle ani August ni thum chundar som pakhata peace ground tuibonga Martyrs Ruang thla na le za na chibai buk na hun hi ingai poimong u ti thayan nei to silo muang te a cholan phu an sak ruang zal na hun hi adamaten humhim itumzo kang u